салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Коруборҳо дар Каталония андаке муташанниж аст. болои сӯхтан Амаков бо эҳтимоли зиёд Дани Олмо аз Барселона меравад. ин ҳам дар ҳоле аст ки дафтари расмии Ла Лига Барселонаро ба хотири баромадан аз чаҳорчӯбаи маҳдудиятҳо иҷоза надод то Дани Олморо расман ба қайд бигиранд. ҳатто Барса ба Ла Лига номаи эътирозӣ навишт, вале ин ба истилоҳ апеллясияи онҳо қабул нашуд ва Дани Олмо наметавонад расман бозингари Барса бошад. ба ҳар ҳол Дани Олмо имкон дорад ки ҳамчун агенти озод дар ин даста бозӣ кунад, аммо онҷо масъалаҳои иқтисодӣ ба сифати маошу чизҳои дигар метавонанд рафти фаъолияти ӯро халалдор намоянд. ана пушти ҳамин мушкилиҳои ба қайдгирӣ дарҳол топ дастаҳои аврупоӣ дар равзанаи трансфери зимистона пушти дари агенти Дани Олмо хайма заданд. Манчестер Юнайтед, Бавария, Ливерпул, Манчестер Сити, Арсенал ва Челси ҳоло барои ба даст овардани ӯ мубориза мебаранд. ана инро мегӯянд тақдири шур дар пешонии Барселона. болои ин қадар мушкилӣ боз як бозингари зуро аз даст медиҳӣ. ҳатто меарзад ки ягон 7-8 бозингарро аз бараш гузариву Дани Олморо маҳфуз намоӣ. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам даромада ба силкаи гузоштаи ман пахш намоед. дар онҷо шумо метавонед бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия карда дар аввалин пардохт маблағи 8000 сомонӣ ба даст биёред. Муҳаммад Салоҳ акнун миёни пулу футбол бояд якеро интихоб намояд. дастаи ситоракуши ПСЖ шӯхӣ карда гӯем мехоҳад акнун ҳаёти Муҳаммад Салоҳро сӯзонад. бо кушода шудани равзанаи трансферӣ дастаи ПСЖ ба бозингари мисрӣ шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кард. ПСЖ ба Салоҳ шартномаи ҳамкории 3 сола ва маблағи маоши 500,000 евро дар як ҳафта пешниҳод намуд. дастаи Ливерпул чӣ? пешниҳоди Ливерпул низ бад нест. дастаи Мерсисайдӣ ба легендаи худ шартномаи ҳамкории 2 сола ва маоши 400,000 евро дар як ҳафта пешниҳод кард. ПСЖ ҳамин қадар бартария дорад ки Муҳаммад Салоҳ дар онҷо 100,000 евро зиёдтар кор мекунад. аммо баъди вай ё ба Арабистон меравад ё ба Амрико. агар дар Ливерпул монад имсол имкон дорад ки ҳатто туби тиллоӣ ба даст биёрад. дастаи ӯ ҳам дар Премер-лигаи Англия ва ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар ҷоми Англия имкони чемпион шуданро дорад. оморҳои мисрӣ бад нест. рекордсмен аз рӯи гол ҷамъи пас то нимаи мавсим ва беҳтарин нишонзан бо 17 гол дар Премер-лигаи Англия. гуфтанеяд ки ҳамаи ҳамин арзишҳоро монда ба ҷое меравад ки ҳатто Месси муваффақ нашуд. Алхелайфи хест аст ки хоб аст. гуноҳ гуноҳи рӯни нест, гуноҳи ҳамун нафароне аст ки боз ҳам ба рӯни бовар мекунанд. бача, ҳамин одам 100 не 1000 бор исбот кард ки мураббӣ шудан наметавонад. хулас дастаи Плимут аз чемпионшип Уэйн Руниро баъди марҳилаи дурударози шикастхӯрӣ аз кор ҷавоб дод. ин ҳам дар ҳоле аст ки Руни баъди омаданаш ба ин даста дар 9 бозии охир ягон ғалаба ба даст наовард ва шогирдони ӯ дар охирин хонаи ҷадвали мусобиқа ҷойгир шуданд. қаблан ҳам Руни аз дастаҳои дигар бо сабаби муваффақ нашудан ва шикастҳои пайҳам ронда шуда буд. хулас собиқ футболбози дастон дар ин соҳа ноком аст. Руни вақти тамрин ба фикрам мисли як муаллими мактаби мо давраҳои ҷавониша нақл мекард. гапу калочаҳо нисбати гузариши Трент Александр-Арнолд ба дастаи Реал дар расонаҳои иттилоотӣ рӯз то рӯз зиёдтар мешавад ва ҳатто гумон аст ки ин афсона ба ҳақиқат табдил ёбад. гап сари он аст ки агар Ливерпул ба ин чиз иҷоза диҳад, мисле ки ғайри Ливерпул дигар аз худи Арнолд сар карда то мухлисонаш ба ин чиз розиянд. дирӯз Фабрицио Романо навишт ки Реал расман ба ҷониби Трент Александр-Арнолд пешниҳоди ҳамкорӣ кард. дирӯз раҳбарияти Реал расман ба Ливерпул барои гузариш дар равзанаи зимистона 15 миллион евро пешниҳод намуданд. дастаи англисӣ феълан ин пешниҳоди мадридиҳоро рад карданд, чун онҳо ба он боваранд ки моҳи июн баъди анҷоми шартномаи ҳамкорӣ ҳатман бо футболбоз қарордоди нав мебанданд. аммо худи футболбоз ҳарчанд ошкоро намегӯяд, аммо ҳушаш барои Реал кашол аст. баъзеҳо мегӯянд барои Трент дастаи Реал пули кам пешниҳод кардааст, 15 миллион евро, аммо дар асл ин кам нест. Реал ҳар касро бо маблағ намехарад. барои ин бозингар ҳаддиақал 15 миллион пешниҳод кардааст. не нагӯед мисли Мбаппе интизор шуда бепул гирад чӣ кор мекунед?
سرمربی دسته فنربخشه ژوزه ماورینیو با سوال درباره بحران منچستر سیتی که آن را متخصص اسپانی خوسپ گواردیولا راهنمایی میکند پاسخ داد. بحران منچستر سیتی گواردیولا اهمیت جنبه روانی را نشان میدهد، زیرا همه بازیگران با استثنای رودری باقی ماندند، اما نتیجه ها دهشت‌آور است. فقط پپ گواردیولا میتواند درباره سبب‌های رویدادها آگاه باشد. باقی مانده همه چیز غیرعادی و رویکی است. از سخنان ماورینیو نشریه کاریر دل اسپورت اقتباس آورده است. یادآور میشویم که در 10 بازی اخیر در تمام مسابقات شاگردان گواردیولا 2 بار پیروز شده، 3 بار مساوی و 5 بار شکست خوردند. دسته‌های منچستر یونایتد و یوونتوس با دفاعگر مرکزی 28 ساله بارسلونا اندریاس کریستنسن مراغ ظاهر کردند. در این باره نشریه با نفوذ موندو دپارتیو خبر داده است. با اطلاع منبع باشگاه شهر تورین با این فوتبالباز دنیاگی بیشتر توجه ظاهر میکند، زیرا دو حمایتگر آن برمر و خوان کابال با دلیل کنده شدن پیوندهای زانویشان تا آخر موسم بازی نمیکنند. اینچنین در ماه ینور تیم شهر تورین را دانیلو میتواند که ترک کند. یادآور میشویم که در این موسم کریستنسن در یک بازی بارسلونا شرکت کرده جراحت برداشته بود. شرطنامه بازیگر با تیم کاتالانی تا سال 2026 عملی میکند. طبق معلومات پورتال ترانسفرمارکت نوبسته از ناکامی‌های اخیر ارزش بازاری فوتبالباز 20 میلیون یورو است. انا همین خیلی نرخ نوا است در بازار فوتبالی. یک آدم 20 میلیون یورو نرخ دارد. اینها برای نرخشان را به میلیون رسانیدن مهنت کردند. عجیبیش در آن است که آنها میلیون دارند، باز فوتبال. دیروز در شبکه‌های اجتماعی از همه عکس سرتماشابین این صاحب فرزند شدن رستم یتیموف بود. در اویله دروازه‌بان تیم ملی تاجیکستان و باشگاه فوتبال رستوف رستم یتیموف خوشحالی است. او پسردار شد و نامش را لیون گذاشتند. از همه جای جالبش این است که رستم نوبسته از آنه که در دسته رستوف روسیه هنرنمایی میکند، ولی در صحیفه خود نوشته است که دروازه‌بان آینده تیم‌های ملی تاجیکستان. یادآور میشم که رستم یتیموف ماه ایون سال 2024 از استقلال به رستوف گزارش انجام داد. مبلغ گزارش دروازه‌بان به تیم رستوف زیاده از $250,000 آمریکایی را تشکیل داد. باید قید کرد که رستم یتیموف از تابستان سال 2018 در هیئت استقلال هنرنمایی میکند و در این مدت با دسته قهرمان بسیار کرته مملکت صاحب جام تاجیکستان و سوپر جام تاجیکستان شده بود. دسته استقلال احسان پنجشنبه را از دست داد. نترسید، زنده است. فقط از دسته استقلال رفت. نیم حمایتگر تیم ملی تاجیکستان احسان پنجشنبه فعالیت خود را در سوپرلیگ ازبکستان ادامه میدهد. احسان پنجشنبه همچون بازیگر آزاد به سعودیانه جیزخ گذشت. آخرین باشگاه احسان استقلال دوشنبه بود که سال گذشته با این دسته برنده چمپیونات و سوپر جام تاجیکستان شد. احسان پنجشنبه در سعودیانه یکجا با حمایتگر تیم ملی تاجیکستان زویر جورابایف برآمد خواهد کرد. قبلا احسان پنجشنبه با پیراهن‌های باشگاه‌های وخش برچه استقلال، نوبهار ازبکستان و زوب آهن ایران بازی کرده است. احسان پنجشنبه از سال 2016 در هیئت تیم ملی تاجیکستان هنرنمایی کرده در 57 بازی 5 گل زده است. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.